Boya Boniface akariba kuma TM ko mungane na ntumbori wa ndene ya Kibiritia ndiba kuthatanekira bakuwa ndibite kwa mbesa cha murano yorwe ira akariba kuricho ntereu amemba banende ndiba kuromba thirikari county na kinyana na ukumira ne kendo tetheria ntu bankuluki ndiba kuromba konjiro ithima nkuluki ntereu kenda bono tethio uboroi Kevin Kimathi aina tatonkulukii akariba ba TM kwa mungane na ntumbori na kamo ketha Kibiritia batite nambere buru kumeneria wicha mauria wendia boru wa murando USF akria memba ireba kuwa buria bainjeletie bunene maturene cubic imwe yuma chiringi 50 kwa ugo kirima gitunguru gyaku gikinyo kura kana nyaketha inyanya ki cubic iro tiomba kulima cubic imwe kalima na more than into around 30 cubic iro ikinyibie kinyo kura sefa rujurura tadai kuita roze aja wikia ala ingarameku urato eri goje tukakijiro mwankanja tubatere kuza tukijire twenja na ngarame ile ikenama pero ambere rujiro chiringi naro kuna chiringi nye irato nale mwe kwina tubantu wote kwerunya kimita limo te kweru imbie kuendelea no uje nyamdo toro te komba kuthoma ategero mita kero inyi imagana janga nona amenya kana ingiringa nona ate umba komenya exactly mbe chiure ichio na riwe romba robruni atongoria ntere yukumilati ati no baritira Kenyamara ke muno kiribenjire ithima biaru ntere ini kenda batia kunyanira murandi neyo bakunyanira bonthe amwe katukuromba kaketha gukombikika ngavana wetu MP wetu na MCA wetu bagwatanire bete sefene kirujirwa sefa at least barie na sefa ketha bombo tu inikira mbeji iji kuringana ura kwarite no tutikongania ndoje naja tuone kethira bomba gwero ambareto no ntubo ukamebura bwiku roje rweku karute yani gonto goko roje rweku ende arute kongana ende pakomba kwaje na sefa pa tu inikira mbeche iu tukomba kugura roje rurea tukaringanira atura tukuja tunintini ndokomenya bira twandite bikanga bikabwe no ntu kuringana ura ukari kuthuki tukwenda atongeria beto ba national government na ba county bagomba kugwatanira bagakikisha ntumburi na ntumburi batukarata antu bara resources inge chonde chiagawa ntumburi ni reja matigari tutenganaia ugateka kema antu chonde ntumburi itenganaia resources ira irero enachio ugateka kinya especially kethe itasibitari ingire aja sibitari twathithiru county iri aja itawathira sibitari kara gwita wathira katina fence katira ndawa tinga wa ipanando most of the time ipana ito panando anto beta bakaewa renge sawa daktari yaku ni beja boya lakini ndawa chiri achi to kora to nya ithimi kasipitali daga ukatha kuona ithimi na gakethirwa kena ndawa cha kungana nkuluki bungi bo mwanya kuringana mitino yakaita barabara nene na esobuiga ibaurite thirikari yonthera buru kumilatete na kuleithiria bu na mwanya muno sobuiga yete national disaster na ndije no to batikurira ikaunte i national government MP kana i senator nondo soboiga yakora ganto ba migweje na bateba mirweje anto ba bange saindi soboiga ntize no gato chokire gurege soboiga anto ba gukua na oruarwi kura gwite kinyarori na into tabibi bingite anto ba kuja gala ntize no batere kuja tuthikera atongere beto ibagwatanire kethe injire winye chinchu agweja ira itira ntu ange kana kuthithwe ko yatara mbara mbo tuthithira njire ere nkiripotera Weru TV kumabore mbeta wa Kevin Kimathi.